the Lord has made, we shall rejoice and be glad in it. Ugataura Kimiru. Kuga ingwiri turuare mno. Yes. Kuja ke geto FM, geto kama. Geto kama. Geto kama. So ingwiri tu sana. Untunya bombita na nyako mpaka kanya kauga kethia miru na baigua mantoa makai kaja maingichera bombite kwa thithiri. Yes. Karibu sana mama, habari ya kaunti ya Meru? Kaunti ya Meru ebui muno. Kusema kweli, hakuna kelele, no ile ya siasa, lakini tunaendelea vizuri. Nuntuwanga hata ni reinyere inene, na thirikari ya county, na thirikari ya national government, na ngota ni roe batu tui, au jumbe ba national government, na ndi nkuona mantu jete tabwega. Thank you. Ngota ni roe buinio? Tuinio. Kiasi. Ntibabu ntunya we mukana murume nyomba no mwanka bwikane kanyo 1 2 3 tende butethero bumenene. Because you have to work together. Yes. Kwa ugintukira kina muhimu yantu baitanirie ngugiamwe. Kethe ibwendene ka butiendene. Lakini lazima. Na which nanio ekuonania thai senator, MPs na county government. Wakubeno watuge county ya Meru burekari thaino tibu ya kari miaka irithi nyuma. Tuwe rakari ende nte kwenda gwita nuntu nbuga bygones let bygones be bygones. Rujura rukuruketere irudie unande tu focus na mantu jara tukubithia kabere. Thank you. Yes. Ibwega sana. Akari munomba county ya Meru abakienda kwigwa maybe bieno inangwa hwethere twakibe kinyaniria mwanka thaino. Ibwaga sana de mami o county na nditangu ira cia tawiba mami nuntu ke MPs baba single unit. Yes. Constituency dokume baba thithia barabara chukuru police station mantuja ngumu ende mami no riungaira twana disabilities. Yes. Twana to chukuru imbi antu bakarea imbi ka empower engekuru kana inya yuthi nya kuru na ndindira batonyitheria muno na tio ntu bwa mbeca muno nyothe they also iba kwenda mbeca lakini akuru mostly batethera bena ikundi kwa mathina jao mtu akuja na thinewe akiona jai wenka indi rura thithia group at least ikao support group bakaraniria barabara arebi baka rehabilitated bakambire weta kanisene nuntu turitangu ina community onde iko ukuria inya kuruba ubatie kwa londi na inyabo batetheka kiuchumi we one way or the other. Na ndiki kiri kundi biu bionde wethero kigweta kuma 2022 mbuga bauo gweta ba disability mwekuru kana inya youth ni project ire ko kiri kundi biu bithatu tomba kuwa no ithirito gisukuma na ikinyete na mwankira thai. Ingwere tu mono tuntenda ko gwitanguge ithiriro au ketha igikundi ndeta kuriungira gekuru abanenkera wicio citawa cia table banking iu ingiriegana table banking iu bugekira kigina kenu account-ine ekuru bakaromba ebaichokagia na interest na ndi bakuria mbeca ciao na njireu nuntu ekuru na ndi nye bakuria visi mono bagwita ngui nyingi nyeketha ati ukurie biashara kwiru bakuromba okenda bakuria biashara ciao ende ekuru bakethero bena group bena muradi fulani tugejo akuria nguku. Yes. Na ndibo inye ibaija wa mbeca nyingi kuringana na proposal yao rekuga kwi ndaka recently irejire bambira na iba informal sector kwa wote munda bakurima mbi bambire bakwenda kuthithia burandi jwa ku park roji ndagwirwa mono barenda 40,000 ndabere witinga na itu baba so uyuririe ni proposal bikie na chita kwa approve Nairobi kenda na ndi mbeca ingana na ndi ibathithite proposal na beterete cheki any time ngiri magana jairi kenda umba kuthithia factory wega na mbi tikunenka na mbeca ciurarira na umpenda projects iri kuoneka ke ikundi bia kuru ngwiritwe muno nuntu baba inge ba uchoka bambira itwathithire ona nyabara ba tent
nuntu antu bauga tenti okwo January siambi anga tenti anga matangi jaruji we ikundi bimwe na bimwe mpete tenti be miriga nuntu bena welfare na registered nuntu tewa mbeca cia government ngaf uti registered na butitwireku more than 6 months na butikinyitie antu nkurukie gana koguo tukona kwina regulations bambira mami kumbo tunenkera tent na ndi twina 40,000 eni untu bokomburithania na mantu jejau koguo nojo nkuthugania nuretira perfect brew ende kwina ikundi bibingi muno icikuritie kwinya bangi ndanenkerete mbeca ti tent baekuru bathwana tukurikana ora ikundi gwitwa ambira mami nandi gukeja o launch tenti turagurire ijiri ndo ntu ibonjo riterie mbeca iu na ndi ciaciarana na ndi uni umpendete sana change jara ndithagia tiga jau ja kweja na mbeca cia gwikuria kana ire twitana ichungu empowerment yes tuthithagia a lot of awareness ke triple threat na nya gwitwa GBV na ndi kwina threat muno teenage pregnancy na ibu kuona igitangazo all over inya all over Kenya na Meru bia between 1 to 5 kwina ingi na hapa Pokot na mbi cia early marriages but inya we are one of the highest indambiriria gita ondo kurukoro lakini ntomba kukinyira njara imwe tiumba mantu jonthe so itwathithirie mwe Gembe North tweta chiari nekuru na nyatani nuntu inya FGM inya ikathina kangi karumirite muno mbari chia Gembe na Arora tano ciari nyacio irio inya thona ndi au ntikugwa ndi na threat muno ja inyanyite sana ya kimya nketho ndi na 16 days of activism gender based na nya pregnancy teenage pregnancies mbijo tuithagia function rimwe maybe awareness tuketa antu kenine ngiri kana ngiri jiri twabariria lakini nguchwa means ego keep that thing uketha kwena progressive awareness tentu kwe mwake iturari na meetings nyingi ukyo nkukwira ngwataniro ni njega twina MPs babangi bathia micemanio na atongeria ba kanisa atongeria ba nthiguru chibo saberia na mantu jaba we local leaders ikenda tubera mantu jau nyabo kenda beneza ino ntu wathithe one day event nditethia endo kari na community health promoters ntu wethera benanja igana dukumebo ibo antu bongwa ntu biba kondiru nabo every day bakumenya ora wajitwe uria tabia murebi or those kind of things so tuwatanirite abo muno ona at least bakumenya exactly ora gukaranture ne ciao na ibo bomba kuthiria tiba atu inya tu MPs we can only facilitate or just launch na ndibo baba keneza ntetu cia kuga aciari bamenyere ana bao nuntu aciari kumenyera ana te ari yake nyandaka however ari ukumenya ibo vulnerable re mwari aragura kana no kaithro pregnant 9 months na menyere kana kaumbuga umwaka no muka gonke at least 6 months re umbuga gachoke chukuru na rimwe nyaka kare aguchoka chukuru